bolong halang hilia himlaikha tipra mothani adongrok bubagra bai dagijak thanchani kok pirnani achugui tonglia borchek bura sikla chrai YTF Central Secretary Topon Devarmani te dolma bai logang bisini joto kami hablaikhya nogo nogo habai omono saka thancha o thanchani khorang bai borchek bura chrai jotono logi reflect ja tokma timase sal korbo haipano kami thangai nogo nogo habai o thanchani kok pirmani sal korolia abo haikeno korbuk YTF ni adongro sal brum achugui tonglia o thanchani kokno pirmani logang amchani joto kami thangai o thanchani kokno pirlaikha Jung kini logang bisiwa Maharaja di district ekreatif ni dudur camping ini bo camping खूब sukses ini maximum para complete 2-3 para tunggu ampo cin logang wan per pasio ko abatam khana complete na kintu kini je memo hugra untuk cerai untuk bura bursu jotono Maharaja na wahale bud na jotono samboye jung je sanena mosta hambai ini BJP ni buru aku cuma leha, bang pun itu Maharaja na hina Maharaja na bang pahidi tu, abi aku contoh na hambai jano, te jarat ini BJP nung ya, ini langsung pahat ini pari ini, leader na kru itu musasia, nang tu dunai, abu nampak semua hambai jano, bang tim Maharaja ni bang apa ya, BJP top leader sekolah, musasia, te hambai jano nai, ini korbu YTF rumah, te ini spesial ini asui. Mahasiswa mesti pun himayu ansi patram himayu bukan mustang asal kumpulan na ya boleh jengjotan hambai tim harus hambai jadi kontrol camping cukup sukses. अच्छा इनके तिनीहरू दूर क्याम्पिङ सबसा मन्जा खाकिसा छैन हाचल माने हाचल भ आं निजे राज्य कमिटिनि सेक्रेटारि तपन देमा युथ दे सेन्ट्रल मेम्बर समरिया दे डिस्ट्रिक्ट मेम्बर अजिरामबिया दे दिसोरिया दे चिनि कोरबुक ब्लक कमिटिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट वाइटेफ मुंगो अमन जमासिया दे चिनि डिस्ट्रिक्ट मेम्बर बिपुल देपमा दे कोरबुक वाइटेफ मुंगो Blok Komite ni Vice President Subhash Chitra, ini all logang ni Primary Committee ni President, Pernah atau Pernah tebo ini Korbuk YTF ni Blok Komite ni Secretary, Secretary pun namus ni mana Warriors namus sungguh, ani Saksalai, Sanjeev yang pun hambai, tiada ini asli sungkaja ke orang ni TWF ni member of hambai ka, itu pun hambai.